Sanibonani babukeli, siyanivusela egameni lenkosi. Namuhla sivakashele i-Return to Christ Family Church eMbabane. Niyabona ukuthi sihamba si-Africans Sermon Central. Sisebandleni ke sisabusiseka sikhanze bazalwane lana. Babaningi balapha ku-praise team. Phambi kwami njena sinaye emunye utazivusela egameni lika Jesu. Anginibingelele babukeli emakhaya, ngingibethu ngakasimelane. Amen. Siyabonga bethu, sisibethu. Sikhanze uku-praise team, siyabona ukuthi libandla belihlabela kahle, ukuhle sibusiseka. Ngabe njena i-praise team noma labazalwane laba ku-praise team babaluleke ngani ebandleni? Bazalwane nabak-praise team babaleka lokho ukuthi ngibo labasita labazalwane labanye ukuthi siyise imvumiso kanye kuNkulunkulu. Siphiwe ke ngekuhlukana kwethu, labanye vele baphiwe lokuhlabela. Laba ke labaphiwe ngibo labasita ukuthi bahambe phambili. Sengiyakhumbula nje ukuthi naNkulunkulu nakayolwa nesive sakhe wathi ababeke Juda la phambili kube nguye lo balidako, hayi ukuthi bekuhlabela yena kuphela, bekabalida bonke baya kanye kuNkulunkulu. So the praise team sihamba nayo yonke, akubi ukuthi kuhlabela yona kuphela, ibamba nalabazalwane sihambe kanye sivumise uNkulunkulu. Kafishane nje, ukhona yini umzalwane lo ngcono kunalomunye lo praise team nalo sebandleni nje lonke? Siyafanana sonke, kude lo ngcono kunalomunye. Kude lo ngcono kunalomunye, liqiniso lelo. Siyajabula. Ngabe tinsayayitini i-praise team liyayibhekana nato? Sibonile la khaya benigqoke ngekufanana, nibahle impela, sithokozile ukubona lokho. Ngabe tinsaya tiphi ma worshipers, ma praise team le yayihlangana nawo? Kwekucala nje ngikona lokucetha kokuchazanyana ukuthi besigcoke kufana. So udokhanza ukuthi ngalenye ilanga lomunye ude lokwembatha lokufana nalokwala labanye. So kuba buhlungu kakhulu ukuthi bagcoke all black. Mina sengichamuka mhlambe na chocolate noma nekhala ehlukile because kuba ngathi sekukubukisa ngalabamvu. So kuba insaya lenkulu kakhulu leyo ke. Yes, kukahle ukuthi sifanane. But sometimes kuba netinkinga laphana but ke thine siyakhona ke lokusitana ukuthi lomnyenakede ukuze sonke sichamuke sifana, kungathi ngoba wena uyasebenza mina angisebenzi sekutocaka ngilapha ngempilo. So siyasitana ukuthi okay, black unaye ngibani lode sikhona ukuthi sifana nesonke. Kuba ngileyo nje insaya yekucala. Yesibili kuba ngilokwe ukuthi nithi nanikhonda abazalwane bacabe ukuthi niyaperforma, babukela nini, kanti sisuke sikhonda sonke kanye siya kuBaba uNkulunkulu. We are just leading them, not ukuthi sito performa phambi kwabo. Kuba ngileyo ke lensaya lenkhona.